participação iha prosesu luta ba ukun rasikan iha tinan reunida atusia wal nulu resinen to tinan reunida atusia senulu setulu hahu involvean iha organisasion asistencia ojetil hanesan membro iha tinan reunida atusia senulu resenghat halo soka politika bapa ponugini liusi Iden Jaya Sorong no hetan kaptura sanu si TNI no detain iha resign iha Iden Jaya durante tinan tulu bulan hat tulu tinan reuni da atusia senulur singnen libre usi detention no deporta mai poli Timor Leste Timur hamutu ko kolega na irua husi likisa nomos husi bokau hat tinan reun ida atusia senulur singnen to tinan rihun ida atusia senlu resingsia hetan confiança o de lidera organização resistência ojetil iha oikosi hanaisan responsabel lima tinan rihun ida atusia sianulu resingwalu to tinan rihun ida atusia senlu resingsia hanaisan ponto focal ba Conselho Nacional Resistência Timorense CNRT iho ikusi badili inole penghubu ikus carreira política depois de Timor-Leste hetan ukun rasikan anesan termene primeiro iha tinan rihun rua to tinan rihun rua lima envolvimento iha partido político fortilen hanesan presidente jurisdição iho ikusi rua tinan rihun rua nen to tinan rihun rua nulu resin rua anesan quadros principal partido fortilen iho ikusi tolo tinan rihun rua nulu resin rua ate tinan rihun rua nulu resin lima asumi kenar hanesan vice coordinador komison politika regional ikusi ba partido fortilen adeus Monze da Costa Husirai Sevilla Barai Fatin no data Morris Usapi Kolen 15 de agosto tinan rihun ida sianulu tinan rihun ida atusia nenulu risingwalu faleceu dia 8 de março tinan rihun rua nulu resin lima Une Monze mati ho idadi 56 tahun Agosto 57 Senhor José da Costa hanesan on mane segundo husi Vicente da Costa no inan Maria Erikita kau Maun alin hamutuk na inlima aman mane hat no fetoida anesan termene Virgilio da Costa Falicio José da Costa nenoi hidat tesna event Tirmai Tarcisio da Costa si Tirmai Natalia da Costa Fetomese Ikus Kaikun Remigio da Costa Felicio Inten Falje. Jadi sini Sintin Falje aman maromak. José da Costa mate husikelene kaben Helena Falo hoan kiak hamutuk nainen mane tolu feto tulu desculpa feto tulu edukusan formal tinan rihun ida atusia hitunulu resin hitu to tinan rihun ida sianulu tinan rihun ida atusia walulu resin tulu hahu na estudo iha SDN masin tinan rihun ida atusia walulu resin tulu to tinan rihun ida atusia walulu resinen kontinu estudo SMP Negeri Pantai Makassar tinan reunida atusia walulu resinen to tinan reunida atusia walulu resensia estudo iha STM Fatmaka Bokau
Tinan Ronlu Tinan 2012 to Tinan 2015 continuo estuda a Universidade da Paz, UNPAS, ramo e cursi e a Faculdade de Direito. Carreira de serviço, Tinan reunida atusia walulu rising sia, to Tinan reunida atusia sia nulu rising rua, serviço hanesan superior bina marga iha Maliana no Hatulia. Rua, Tinan reunida atusia sia nulu rising rua, to Tinan reunida atusia sia nulu rising hat, serviço hanesan pessoal, teknikum iha bina marga, o iha gunung Heluk, o gunung Heluk. Tolong Tinan reun rua ida, to Tinan reun rua, anesan supervisor ba serviço estrada iha distrito Ekusi Ambeno. Hat Tinan reun rua, to Tinan reun rua tolo, serviço anesan supervisor ba kompanya Kefi Unipessoal LDA. 5 Tinan reun rua tolo, to Tinan reun rua nen, anesan supervisor ba kompanya Neno Unipessoal LDA. Nen Tinan reun rua nen, to Tinan reun rua hitu, serviço e gabinete sekretario regional Ekusi Ambeno. Itu Tinan reun rua hat, to Tinan agora 2025, anesan direktur kompanya Neno Unipessoal LDA. Maluk Shira, atuhetan informação nebe factuais no atuais, petahaluhan inscreva iha canal APV23 Online News, hane hambutau notificação, o comentário no fahetutan ba media social Siraselu.